Leggero Food je novi gastro koncept koji se smjestio u centru grada Zagreba u Bogovićevoj broj 1b, a to vam je novo mjesto koje spaja praktičnost i zaista bogatu ponudu uz samoposlugu, odnosno self-service princip, koji gostima pruža jednostavnost i brzinu koju traže u užurbanom centru grada. Nebitno ako jutro započinjete svježe cijeđenim sokom, kavom ili toplim kroasanom, u ponudi imaju veliki izbor svježih sendviča ili kroasan sendviča, vrapova, omleta, kiševa ili salata, a imaju i konkretnija jela kao što su juhe, lazanje, pice ili neka gotova jela poput variva, junećeg gulaša i karija, što je mene posebno iznenadilo. Znači, ovo je mjesto gdje možete pojesti čak i nešto kuhano. A ljubitelji azijske kuhinje mogu uživati i u raznolikoj sushi selekciji, a za one koji vole slatko, a to sam ja, imate i stvarno jako veliki izbor slastica, raznih torti i kolača, a ja sam probala ovaj Dubai muffin koji je za svaku preporuku, obavezno ga probajte, ili cheesecake s borovnicama. A radno vrijeme im je od 7 do 21 sat, idealno za pauzu od posla, šetnju ili brzi ručak. A Leggero upravo prati trendove zapadne Europe i Zagrebu je omogućio da dobije moderno i brzo gastronomsko rješenje.